खुरमजरी मिंग ताब्रिब स्मुतराम उचरी नसिंग मरुब पाउदा मोमोकोदा मॉलेस तौबदा जेनरिबा लिविंगस्टोन अनाल फाननबा मको थोंबा पुलिस ऑफिसर सिंदा खंगख्रे हाइना होम मिनिस्टर के खंगमना असेंबली दा थमख्रे चांदेल की थौदो लूप कयाना पेंदबा फोंदोख्रे अमदी नोमोगी सिंथा लेप्तुना इन लाइन परमिट सिस्टम चना हलु हाइना तक्सनख्रे मपुंगोबा पाउ पिजरी चांदेल की महा यूनियन ग्राउंड पांथोप इसे नुमागी थौरम अमदा एनएसएन आईएम की सीनियर कैडर लिविंगस्टोन अनाना मणिपुरी फिल्म की एक्टर मोमोको इकाइबा पीदुना मोलेस तौखिबा अमदी गुना अमसुंग प्रकाश दा नुमैना काप्तुना केंखिबा थौदो अदुबु सरकारना हक्चिना लौबगा लोइना थौदो अदुदा चेनरिबा लिविंगस्टोन फाननबा मणिपुर पुलिस की मको थोंबो ऑफिशियल सिंदा खंगख्रे असम राइफल्स का खुसमनदुना ऑपरेशन चथबा हौख्रे थौदो असिदा इंक्वायरी अमा तौबगा लोइना चेनरिबा मियोइना मियामदा लाले हाइजानबगा लोइना आइन की ओइबा सबसाबा थबक लौखकनी थौदो असि मिपुम खुदिमंगना यानिंगदबा फोंदोकदबा थौंगनी थौदो अदु हेक थोपगा पाउ फंगलबदी हेना खुदोंग चारमगदबनी फिल्म फोरम की मिहुत सिंगा गरांग फमिनबदा वाफम असि खंगलखिबनी खुदक तमरी लेनबा असम राइफल्स अमदी पुलिस सिंग कौतुना थबक लौखननबा खंगनकी चांदेल की एमएलए दसु थौदो असिदा चेनरिबा मियोइ फाबदा मतेंग पांगबिनबा खंगख्रे मैरिपीदगी मैजाउबी ओइबे याबा थौदो असि अमु हना थोंदनबा चपचाबा थबक लौखकनी हाइकी ngasi चथकिबा असेंबली मिफमगी 0R दा अपोजिशन की लुचिंगबा डॉक्टर इबोहन बिना चांदल इशू असि पुखलखिबनी भारत सरकार गा शांति की वारी सानरिबा लुप असि मियोइ अमना असिगुम थौंग चथबा असि ग्राउंड रूल की चना पताप सिंह थुगाइबनी मांगना तौखिबा थबक अदु चानना तौगे हाइना तौखिब्रा सरकारना करी थबक लौखले पुलिसना थौदो अदु ममांगदा थोलबसु येंगदुना लेख्रिबा असि फोर्स असिगी ओइना मिंग चथिनिगाइनी 0R ओइबना चन्नबीदा मरी लेनबा मिनिस्टर ना पाखुमदी पिनदे अदुबु इशू असि यामना लुबो मरमदा होम मिनिस्टर दगी वारोल अमा पिहनिंगे हाइके एमएलए एन बिरेना इशू असि येंगलगा थौदो असि हाउस दा कंडेम तौसी हाइना स्पीकर की पुनिंग चिंसिनके नुमिनिनी चथखिबा मिफम असिगी ngasi अरोइबा नुमिता एमएलए जोई किसना आईसीडीएस की मखादा लेरिबा वर्कर अमसुंग एम्प्लॉई सिंगी मतम सांगना ऑनरेरियम पीपीतबा मरमना स्कीम असि कानबा मियाम दा पीबा ngamlaroi सेंटर ना पिफम थोपा पैसा पीखरगा हौजिक फावबा मखोइगी सेंफम पिथोक ट्रिब्यूनल करीगी पिथोक ट्रिब्यूनल हाइना सोशल वेलफेयर मिनिस्टर की पुनिंग चिंसिनके एमएलए की कॉलिंग अटेंशन की पाकुम पीरदुना सोशल वेलफेयर मिनिस्टर एके मीराबाइना वर्कर अमसुंग एम्प्लॉई सिंगी ऑनरेरियम याउना स्कीम असिगी दमक फंड लाना सिजनबल लेते लुपा लाख चट्रुक की सेंफम अमा हौजिक काइथोक्तुना फाइनेंस डिपार्टमेंट के अप्रूव तौहननबा होनरी हाइके एमएलए एल इबोम चाना हाई कोर्ट बार एसोसिएशन नवंबर 9 दगी चंगजिलखिबा खोंजंग असि सरकार ना यानबा अमा पुरंगनबा सेंटर दा तक्सिन बिनबा चीफ मिनिस्टर की पुनिंग चिंसनकी डॉक्टर आई इबोहन बिना सु स्ट्राइक असिना मियाम दा जस्टिस फंगनन बदा अपन बपीरे चंगसिलिबा खोंजंग असि मरम चाबा अमनि हाइके चीफ मिनिस्टर अक्रम इबोबिना मणिपुर की अहनबा जज हापिनबा सरकार दा तक्सिंदुना लागली एसोसिएशन गसु फमिनदुना करी तौसिगे हाइना तानदुना लेरी तंगाई फद्रबदी महाग मसामक्सु याउना दिल्ली दा चतुना लुचिंगमसिंग उननबा होनगनी चंगसिलिबा खोंजंग असिरी मियामगे येंगलगा हंदोकपिनबा अपील तौखी चांदेल की थौंग असिबु यानिंगदबा फोंदोपोइना फिल्म फोरम मणिपुर अमदी मणिपुर स्टेट सुमांग लीला काउंसिल की मियोइसिना असेंबली तमना थोमजिलुरे ngasi numiyungba matungda chathagiba khongjang aduda artist kayana saruyaki rally adubu police na assembly yahundana lambi da thatura thamki saruyaki ba miyamna lambi nakal adimak thatsinduna achat awok thengbada ratana police yauna vip gi gari sing chadhandana tung halanki thokiba thaudo aduda hakthengna na yakhiba artist guna sarmana thaudo adugi marik chumba pautam thamki ये वो बस राजो में भी खल आने को माना एनएसआईएम की फाइनेंस टाइप लिविंग स्कूल है तो मैं को माना रो मसी तासिन है कि मोई तो इसे कोई आर्टिस्ट कोई दी तासिन है कि लेबर की सेवा तो जो मी असम पानी आर्टिस्ट से कैन मी कैन समान तो जैसे मैं मसा खंग में अकोई तो मी की प्रोग्राम सुधा के मैं इंटरटेनमेंट में कोई पीला करी या नुआई कोई अंतनी को खल ऐसा फिर सब नहीं तो मैं ना कोई तो जी हम से साग तो मैं जी मैं पामी जो कोई जाति जो मैं हाथ रासिंग अपनी मैं हाथ पामी मसलिस दा आइना यो ओबुस कोई ना फमा इसन पीम दा मागी मसन पीम मैं मसागुम अदर मा नाइ तो बुसिदी कसिना या मसी कोई ये मतुंगे माबो कुतो कुतो पिलो अदर मैं खाना माबो दंदी पिगी मसी कोई साथी थो थौदो अदुबु मणिपुर की नुपी लुप 15 ना अकनबा मोंग द कंडेम तौबगा लोइना मरा लेबा मियोय मतिक चाबददी पीगदबनी हाइना गवर्नमेंट की पुनिंग चिंचिलली ngasi khuyatong da ba wasaki office ta pangthok ba pawu mi phama mada
Poire Lemerol Apunba Mera Paibilup Amkil Kanglamai Chitua Wasak Jingtam United Union Kanglai Park Women Welfare Association Kanglai Imalup All Manipur Women Social Reformation and Development Samas Tami Chimi Apunbalup Manipur Rongmei Women Organization Assam Manipur Nagaland Momnu Irikombi Kabui Mothers Association General Lanjingland Kanglai Park Amadi Kanglai Chalgi Luching Bising Saruyake Kabui Mother Association Ge President Kakom Longlu Kamena Thododu Da Jenaba Mui Matik Chavadandi Pigadabani Manipurda Nupiki Mayota Crime Kaya Lepton Chathariba Asi Maduda Jenaba Mui Sing Matik Chavadandi Pidabadagini Nupi Simbu Matik Chana Ikai Kumna Duna Mache Masarani Haina Laurabadi Asiguma Todo Toningai Late Fundoki Mama Ikodi Manipurda Laiba Mipung Kodimasi Isangatani Isa Havasi Amana Mabu Taxika Sinaina Amana Mabu Bebaton Legadabani Adubonga CD Nupi Masa Asibu Mia Mamanda Hongo in the Bahabase Mase Mama Ikodi Yamna Mama Ikoi Sitabani Habase Levzaningi Adam Matung Tarapodi Nupa Hariba Asina Nupi Ikoi Mama Mani Masana Mani Mase Mani Haba Wakalonse Yambiraga Taxika Sinaina Sapiu Haiba Wapamsini Imana Tamzaninisa Wasaki President S. Ibetombina Landamasida Umuro Yonbi Nupi Ama State Force Marina Dep Tobiba Kopumda School Tamlibi Nupi Machamari Izet Mangan Bikiba Premila Kobi Nupi Ama Izet Mangalaga Hato Piramba Amadi Ikoi Quidringaida DG School Satriama Izet Mangan Bikibagit Wato Loijingaida Hadak Toliba Todosi Quaidagi Hana Labak Tibani Todosi Manipurgi Imasina Akanmamong the Condemn Tawi Basigi Daita Manipur Government Amadi Isai no Maigi Torum Adubu Silly Lang Libasina Pugadabani January Bamui Matik Chabadandi Pidriba Fawa Nupi Lupsina Akanwa Kongjang Kaya Sangsingani Haiki Landuni Mirabai Emele Atani Moi Mantri Pamsu Pabi Yaudi Makois Mevtari Denzu Yaudi Makoising China Victimoibi Adigi Manaka Traga Makogita Bumulkari Utrageba Minunsikari Utrage Masi Akoi Pendeam Mama Visina Pende Masili Matangi Migi State Dadi Hek Topaga Akoi Toiba Todosi Garai de Lagono Havasi Tigat Nabama Yangu Tuna Dawi Adoma Akoi Manipur depend on Mayana say Lady Adubu Adu Idanasu Ekodi Matik Jabat than the Pidi Heidi Boy Makan Maka Ayam Kundang Imagine Angela can have a peer share Masi Langdon Lane India Gomenga Suto Nariba Amakani Adugi Matata Makona Nupi or Bisinda in Zina Pahadisea Jandel ki thodo asibu UCM Amuko Nipko Kata CLK MSU Helicon Mikol Watt Center for Social Development Organization ayaning daba fondorali Loop Sing asina tholak pacherol da thodo asida January ba marale besing athuba matamda chera pigadabni hairi ILP Chena Halu Happy the Mangaloina Nangasino Magis in Taleptuno Kongjang Changsan Kre, Kongjang Asina Greater in Fagi area, the Lady Dukan Sing Tonglonaki, Quaraman Bazar, Ketel Kanakidi, Luina Interstate. Intervillage Amasung Interdistrict Fauduna Chenba, Passenger Pubagari Sing Chang Hantaki, Luina Oil Pump Sing Tonglon Ki, Banmanung the Infasa Manung the Leva, Achoba Imakatel Pono Nomogis in Taleptuno Magi Ketel Sing the Wakami from Chataki, Masida Sunatana Greater in Fagi Manung the Leva, Quakatel, Singzame Kawa, Terra Ketel, Lamfa Supermarket, Kurailam Long Ketel, Pureromba Ketel, Amadi Pisum Tong Ketel, Naching with us Ima Ivel Singer Sinta Leptuno Wakami from Chataki, ILP Joint Committee co-convener Joy Chinga ISTV News the Fondoropada Manipur lady by indigenous people sing asi Kanjanaba Pandamda inner line permit system asi Chana Hanaba Aduga State Assembly Nasu Atuba Matanda system asi Chana Hanaba Warep Lobiu High Vedavi the Kongjang asi Sangsevani Manipur system asi Kariguma Chana Hodaba Taragadi Yellow Missing Mutkiba Yabagi Akibale Haiki Ayupung Mari Dagi Chataba Hokiba Banasi Nimidang Pung Tarufawa Chataki Manipur lady indigenous people sing as a Kanjana Baki the Makta inner line permit system say Manipur Atubada Chana Hanba Aduga Manipur Sarkar Amadi the government of Hijeri say Atuba the Sanadra Home Dragadi inner line permit system is under Taragadi indigenous people sing as a Pulakoya Akiba Labor Aduna Masipuluk Tanaba Apena Manipur Miam the Apil Tokjeri but the indigenous people sing a Minariba Lehomi sing as a
tung koina koi nuksi chana na hingmina se ha ga di inner line permit system se Indian constitution ki makha da ayaba mase chana ra ga di aduna soidana Meghalaya da koi assembly na warep lauraga green pass yellow pass pi ga sana ba hokre koi Manipur da su assembly hojik phami ba assembly se da koi na appeal tawning bi de atu ba da assembly na warep lobiraga inner line ki implement to bi ba sine koi pa me se ai green card ko pi gara nadraga icham chamba temporary card ko pi gara tawraga masi chana hodraga de koi nuksi chana na koi laimena se na hairi ba sing tam da koi punna taminari ba koi singmi tamni koi se nuksi na da ba masam koi ko ni hai ba se koi thaja bani ka koi na appeal tawje de Manipur myam na support to biu Amar of the NSN IM gi thawong adu gi betang dang se film forum Manipur na Pawgi mi pham ma thau complex ta pangthokre Pawgi mi pham adu da amiki Dr. Jodhasan Rasana samna thoki be thawdo adu gi mayuta hayang dagi matam kaptana isei nomai gi thorom cable network ta sandoli ba isei nomai gi thorom lila cinema na chingba leblagani khongjang asi gi sarugama oina hayang civil society organization NGO amadi satra gi sangstan singa khusam naduna Kaisampal community hall da ayuki pung 13 taba matam dagi nuthi pung mari fawbo wakam from Chatagani, Hariba Matamasi Manung Fauda, Sarkar Asina Kariguma General by NSN IMG, Gather Livingstone Ananbu, Book Toduna Angi Matungina, Jerak P. the Bataragadi, Akanbo Konjang Kasang Silagani, Hariba Konjang Asida State Asida Lady Civil Society Organization NGO, Saturday Sanamadi look with him on a Timbang view, Haiduna Abdul Tauki. Todok Asida General NSN IMG, Gather RP Livingstone Ananbu, Atubu Matamda. Book toba amasung aingi matung inna serak piba mari suba warepta hairibo wafam asiga mari lenana sarkar na hayengi wakat mi pham mapung manung pung mari haubugi manung da positive response laktrabadi makhata na akanba khongchat jangsenba da jangsilliba khongjang asida society asigi NGO, students, bodies, Atopa, community, Punamaki, association, cooperation, Yahan Naba, Honaba. Orange Festival Pangthopam da Baudiang Panmai bu Nomaina Katuna Hatkibe Thododu, Romailu Puamna, Kanayaning the Bafundokre, Thododu the General Mui Asi, Kudata Faduna, Dandipi Badabi Tauri. Manipur da mipum kutimok lairik hena ba pandam thambaga loina Sanskrit chu hena chakona bohona ragini hana Education Minister M Okendro na fundokre wa pharmacy Senapati district ke 4000 da leba Sanatan Sanskrit Vidyalaya da numit humni gi oba Sanskrit Mahotsava hodopagi thorom da fundokibani Rashtriya Sanskrit Sansthan New Delhi na sindura pangthok be thorom anduda IFCD Minister ngamthang hauke Sanatan Sanskrit Vidyalaya gi Secretary Prem Narayan Adhikari amadi miyam gi seva toriba Dilip Katwal su Saruyake Vidyalaya asigi campus da Dilip Katwal na kachaba fencing wall amasu Education Minister na sangake tharomadu da wangang laduna Minister ngamthang haukimna Manipur da Sanskrit University ama lekhalabadi masibu pamjaba sing da yamna kanaba fangani haike Education Minister Okena Class 1 dagi 8 fawbada leriba community kayana mahi tamliba Vidyalaya asi secondary thak fawba thamduna recognize taunaba sarkar asina honaragani madu lakadarba chahi English gani 13 gi khudol pot oina sarkar asina pina honagani haiki bana makha taraduna Manipur asi dharma khudingwa pu ikai khumnaba lab amani loinana sarkarna lorokadoriba firep asina Sanskrit ki matangda pakhatcharamba awaba kaya leiramba adu kopangamlagani haiki Loan for the majority language which and great minor Sanskrit issue. Sanskrit Pamjari, Sibuyoka Pamba, Sibutamjava Pamba, my Punamaki Yenga, Mrs. have never told she to give a command representation of state government, Habiro, government Habiro. Life from Kuno with Gurota Visal Mega Mart among us is social welfare minister A.K. Mirabai Handokre, Luina Mema Memorial Bridge Amasumi and the Kusinaki, MD Sigma Private Limited K. Ranjit Kumar Singha, Journal Manager, Central Bank of India Ki Pramod Kumar Mohanty, Amasung Journal Manager Visal Mega Mart K. Sirjit Dev Susarvia K. Shopping Mall Asida Nomuda Changrabaya Draba Polam Kudim Labaya Bagi Kudung Java Fangri, Taromadu da Wangang Laduna Minister Mirabai na Bharat Ki Oiba Sel Thumge Ahong Balakpada Manipur da su adumak lai ngasi hangdoliba shopping mall asina state asigi mioi kya da sukana ba pibida natana thabak fangriba na kaya da sukana ba fangalagani asiguma khudong chaba ase manghan dana ba honagadabani haiki
All Manipur Anti-Drug Association Amadagi Nipa Suba Mapokomon ngasi Kasampata Leba Association asigi Maya Luising the Pantokre Taramadu dan Narcotic Control Bureau Regional Unit Infagi Superintendent RK Ibungosana Amadagi President Padmani Lema Director Law and Prosecution NGTS Kumar Bisnupur District Hospital Ge Psychiatrist Dr. H. Angomza Amasung United Manipur Muslim Women Development Organization Ge President Anwari Nurjahan Zusarwaya Ke Taramasi Maya Kabachinja Ki Mayuta Mikap Thopanumit Haida Tauki Amadagi Secretary General Foni Meitena ngasi fawda district marida Amadagi Masalosang Chamaga Kumapan Hangdokre Jahi Nipan asigi manungda drug lalomba lupa nupi apun balising nipan chatrukun nipan lupa kro yang kaini thoi lakumanga lising kutraga matoi rongi mayai kabachinjak phagat pangamkre Masida sunatana tongan district singda popi pambi sing mai atai security force amadi lanai lukaya khusam naduna yan thatpagi tabak chathaki haiki tharungi saroga moina english ngani tarahumdegi amadagi oiba calendar ama fongduna miamda kusinaki makhatana hadakta bronze medal fanglakpa Mr. K.S. Pradeep Kumar da achamba khudol piduna ikai khumna bo utki amadi social welfare gi director G. Saitebati Devina masagi lanai sanfam dagi puthokuna tongan ba NGO taret ki angang humbudrada pinaba nutrition food singsu yantoki tharomadu da wanga ki besina sarkar asina mayai kaba nisa thingba haibisi araiba thabak nati maramdi nisagi karbar asida achawa miyoi kaya yawbagi khudam phangi masina makoibu matau karamna phaba ngamgadoribano phongdonaki makhatana nisa sizinabana imung manung mahi langhan batanatana angang singi mahi masing tambadasu chauna akaiba piri LCB gi Superintendent RK Bungosanana Manipur da leriba Mahiron Ahmad Asimud Khidanaba Ekoi puna honaduna mayai kaba nisa thingnab honasi hawala liba angang singdan isagi mami tahandanaba miyam puna khongjang jangsinminaba matam oire haiki paramilitary singsu akoi bu mating pangi aduga singi lamdasu singi loroi tabadura thaleiba ngasagi yam sathi riba kani abasisu yam sauna thaba pot asisu yan magi matam oiraba yalakadoraba masida punmakna mating pangani ana leiraba leptana stand by the punmakna lepkani akoi nakhoge loina takkani han leiraba sacrificial nature id kathok pagalona na sen thungi amadi awaman gi leitraba akoi sikalorasi hebo khalda Laikidraba Manipur gi Hana Minister Oramba L. Bhagat Chandra gi Lamda Theatre Mirana Pangthopa Ahum Suba Bhagat Chandra Drama Festival Handak Chahi gi oina Laliba December 16 gi Changangai Uchekonda Leba NT Theatre gi Auditorium da Pangtholagani Haina Festival Committee gi Director Nabawarepana Phondokre Wafam Singa si Hawa Marakta Leba Theatre Mirror gi office ta pangthokiba pawmisinga unaba amada mahana phondokibani mahana makha taraduna festival asida theatre group taruk na saruk yagani Loinana Luisinba Numita Bhagat Chandra Memorial Award Manipur gi Saknaraba Theatre Director Ratan Thiam da Piragani Haiki Khurai Lamlong Kaithel Maya gi Electricity Complaint Room Maya da Leriba 400 kV gi transformer asi semlabasu hanjan jakuna maram oiduna transformer asina konba mafam singda mai fangdana leirakpa tha ama henjila kadore loinana class 10 amasung 12 ke parikha naksilakpaga loinana mahiroi singna thengnariba awaba asi konanaba athuba matamda mai fangan biu haina Union of Social Upliftment na thadar ko cherol amana khangalali Lions Club Kanchipur gi tararak shuba chata night celebration ngasi numitang hotel limerata pangthokre tawamatu da Lion H Mani Kumar past district governor Lion T Satyapriya Singha club ki president Lion Dr S Lokendra amadi first lady Lioness S Memchana singwa miyoi sing thawamapu sing oina saruya ki thawamgi sarugama oina club asina pangthokba peace poster contest amadi atai changdamnaba sinama kobothang taraba sindama namatham yantoki souvenir amasu phone ki wanga kabisina club asina chei asigi manungda pangthokba free medical camp Uthaba poster campaign amadi miyobagi thawai kananaba thawak thorom sing panduna miyamda sandona takhi anoba member sing induct tawkiba thoromanda da chief guest okiba Lions H Mani Kumar na miyobagi damak kathopaga loinana thabak tawba habisi aroba pankai leite Manipur da club kaya leiramlabasu matam kuiba ngamdana mangki masdanatana Manipur da India na hekning tamba matungdagi leiramba sarkar kaya chahi manga fadana kaikiba miyamna thengnari masi constituency ngakna chatabadagini Lions Club na chahi tarama pungfana miyam gi thabak toropa ngamliba asi masagi achepa chanapa tham ngakpa amadi ethics ngakpa na ngambani club asina leptana miyobagi thabak kananaba amasung miyam gi yafanaba thabak pangthokigani fondoki
सरकारना महिरोइसिंगी दाबी पीदबगी मायोक्ता अकन्बा खोंजंग चंगसिलगनी हाइना फोंदोख्रे अवाटपो ओजा हाप्तना क्वालिटी एजुकेशन पुरपंग ngam loi hairi hiramasi matangda ISTV news na desam amadi atai college kya gi principal singa unadana wari sanaruba matamda desam na akanba khongjang changsilagani phondorkhibani desam amadi college union singi apunba coordination committee na college singda regular principal amadi director hapo haiba dabi yauna atai award pa kaya pinaba tha kaya gi mamangdagi changsinduna lakpa adu hena kanba khongjang changsilagani phondokhi Mahiroi singna rally amadi kutang chara hen bayauna education sakona na ba khongjang kya chathadun lakle haujik mahiroi singi academic atmosphere da akai ba pining da badagi khongjang asi khara tapthabne desam gi president oiriba wangmayum islaudin na manipur sarkar na mahiroi singi dabi de haina nungai ba phongdoki loina na talib dabi kumathoi gi manung da maroi ba kya gi matang rasu mahak na wangang ki hanguna le regular principal se habiba chahi kun hen hanguna la ba director of education yugi director regular director hapa tongan ba college singda nupa amadi nupi gi ladies and boys ki tongan ba letrin saba adet college singi hanguna le ba habidi approve oja masing si hangal alaga anda college adet college singi hangal na ba hon abiba atang busuna ga education code asi samdok ba aduga anoba outdated orab si ko anobuna sindok ba central da le ba ikoi central advisory board of education aiduna education advisory board of le ba sumaina manipur da su state advisory board of education aiduna amma taki committee ma sembiba Moirang College की principal Dr. A.K. Sundar Kumar, Nambol L. Sanoi College की principal Dr. S. Gopal Amadi, Gem College of Science की Zoology Department की ओजा Dr. L. Hemchandrana, regular principal हाप्तबा अमदी मई सिंह मपुंग फाना फंगंदवना करमना अफब education पूरक पंगमगनी हायरदुना थेंगनरिबा अवाबा सिंह फोंगदोंनकी regular principal leader तारी college सिंह सी पूरा सीरनी मरमदी college अमगी मकोक यावनो कमदोन college रन तवदुइनो मतम गसाना subject kaya mahangkota hai ba singa de hek letri papa satra dum singini dum sakini asina yamna economically yamna back on le pa mama mapa gi singota udon langduna keduna masasi mapando hai asi campaign thabu namase main stakeholder bari ba sarkar na state government na city mansi mun tu ne kira ka to college sinda job opportunity wai ka course mun de hang chume han kanda matam gi matungina khoi ahang ma posting si yam thuna sarkar na si hapchan ma darkar oi anatraga di MPC na hare se sahi tara le ra kautar ga di angang ma natraga na topa candidate ma masi changmi abai khulung sa ga si mon career si mang hisriba maram di ma di foreign sahi tara du ngai le ni MPC na korok tamina adu ta ga di another 10 years da korok tar ga di mana sai changja ga du sahi du mang hisriba adu masima matam chana vacancy si fill up tawni Education U की additional director ओरिबा RKI school ना edit college सिंगदा हांगुना लेरिबो ओजा सिंगी मटांगदा state cabinet ना वारे प्लोगदुना ओजा हापा होख्रे फोंदोकी हौजिक regular principal हाप ननबगी मटांगसु मार्क न वफम के फोंदोकी अदु गवर्नमेंट ना डिटरमिन तौरगा मसी अथु मतम हापते दे हागदी हानगी ऑल अरादा डिसीजन लोबो या कछु गाइदे याम खिनम नते खदंग संलोबदनी आरगी PhD यावगदमनी हाइबन सिंगबा लेमक आयाम मानबनी को हाना सेमगदी खदंग थुबो यानी नतगदी मिनिमम 1 year संगने खाली सरकार की कैबिनेट डिसीजन संगनी अदुगा अखोगी मनिपुर सरकार की हजूजिक लेबा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स ना मरममा दी सोइना वगनी अदुमबु अखोगी पैसाना फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम दी गसी वइबे यारवा मरमदी तंगाय फदबा एजुकेशन से छोदाबा यादबनिना वारपा साजिंगी साथा सिंगी वारपा जासे हापताबनी ISTB पाउगिदमक बोयानिंग तोगजंगु लोइना नाउरोइबम फिलिप्स इम्फाल Film actress Amamia Mamangda Kongoi ne habigi wathok loijingeda ngarang namidang kyamgaida chahi 15 da ngai ribi nupi macha ama mayumdagi faduna puraga nungna sudatlambadagi wathok oire thodo singarang namidang pung 3:30 rom chapa matamda kyamgai Muslim ward number 2 da thokibani solabi nupi macha aduna Miss Sajina chahi 15 apopa Abdul Kahar Kawi mahapu nungna suduna hana bohonara liba miyo aduna kyamgai Muslim awangnakai ward number 1 dagi MD Nahamacha Elias Nesa apopa Abdul Kalamni
थौदोक थोपमदगी फंगबा पाउ मतुगिना मिस सजिना हारिबा नुपी मचा असिना ngara numidangi chak chanabagi damak mayumda changnaba honaringaida sumang mayadagi MD nahama chana miyo aniga loinana laklaga mahapu machin menduna putholaga yumthangnabagi konthongda nungna suduna swalambata natana makutsu leithek pirambani Mark Soktuna Taduna Ladingaida, Auto Rickshaw Tawamio, Amana Tinarapadagi, Mayumda Pau Pira Matunda, Rims Hospital, the Pukatuna Laikanaki, Taudo Sigi Matanda, Wadi Sanana Bachaluba, Miss Sazinagi, Apopa, Abdul Kahar Amadi, MD, Nizamuddin, Kaubamio, Anida Nahamachagi, Apopa, Abdul Kalamna, Tangna Yalak. Padanatana, Lung na Tinduna Tala I Hadi, Taudo Sigi Matanda Sinumidang Kyangway Muslim da Miangu Abami Pama Pantotuna, Jenabamio sing the Kaidagi Tanto Payana, Warepa Lokre, Warep sing Adugi Manunda Maraleba, Nahamachagi, Imung Manuna, Asopagi, Imung Manunda Lupalak, Homakai Piba Amadi, Makoigi Imung Manung, Lekaidagi Tantopa, Haiba Warep, Yawi Haina, ISTV News da Fundurali. Criminal or by Anthony Salmon, IBM Abdul Kalam, Pamasabu Miamang, the Putoka, Amadi Makogi, Warol Miamang, the Tambina Hajaba, and it's whatever Idat Kidabi, Tanbuga Luenana, Baraleva Nupamasa, Asidagi, Imun, Digi Lupala, Homakai, Bibi Naba. I know Amato and I don't know whatever she loves it. Also, whatever, I the people conditions in a Siatrabadi, Makogi family, Pulasiki and Topahina, whatever she knows. Tungda Kwesang Raba Miamna MD Nahamachagi Mayu Maitana Bukonabada Police J gas Amadi Mo Bob Captain Takabida Anganga Sopan Yauki Hari. Ngarang numidang Chaurana Pumanga Gamini Kutaram Chapamatamda, Sinzame Police Station Gimanu Chanba, Liwalambi, Oinam Lekaida Labor, Special Contractor, Lystrom Kedagim, the Bomb Langsindana Pokai Hambada, Mu Emalekidaba, Luina Mu, and his own Kibagita to Adubuyan, the Bafondutuna, Nasi, Sinzame Liwa Pokri, as a woman panda, Lamdam Adongi, Miamna, JC, Emasem Duna, Miamgu, ever Wakami from Pangtokre, Luina Tonga Buareque, Lokre, Wakami from Aduda, Yaogi, Ihogi Minda, Sendan Lambi, Oiganu, Yopak Lakani. Maibam Bida Karigidamang Harpano, Atubamata the Sendukadavani, Mirata Bom Pokai and Bayaning de Sinmi Harpa Yaning de Haba Playcard Kaya Sizanaki, Wakan Mipamada Saruyakiba, Lake Hidrova Bira Gimasanupina, Pen the Wapam Kaya ISTV News Stop Fondoraki. A partner playing a daddy, how can you have a music? He passed later, imagine a Kaitora, a Koyum like the Mandani. Dagi, Pisharaga, a Kuitagani. I put the size to my emojis up. Tungda Miara Siga Marie and Semkiba Jesina Miamki Rally, Amagaloina, Chief Minister Oibo Bida Missy Sikimatanda Memorandum Ama Pisan Cray, Memorandum Masida Maruina Paliba Wafam Sindi, Kedagi Yumda, Bom Pokai Han Bayaning Day, Lake Hidraba Biragi, Mumanunda Sakana, Chanabataba Mapiu, Luina Bom Pokai Badagi, Sola Bamadi, Lake Hidrabagi, Mumanunda, Sergi Temang Pi with the Natana Maralevis, Paduna, and Gichera Piu, Habawafam Pali, Jessy Mute Amana Karigumba, Sarkana, Tumina Silabadi, Akanba Kongjang Lagani Fondoroke. Jalibachahi Asigi July Tadagi Ngasi Faubugi Manunda Kakching Police Station gave us in a Fagalakraba Sudo ephedrine hydrochloride tablet strip Lak Mari Dissing Ani Janipan Yang Kainitoi, Chief Judicial Magistrate Tawagi Court Complex the Maitadra Mahan Gray, Tonga Tonga Bamu, Mangadagi Fagalakibayam Labo, the blessing Adu, domestic market Lupakro, Tarapangamu, Oigani, Aduga, international market and Lupakro, Jenny Rom, Guinea Hari, Kakching or Sina Tadra. Tarakpa petition amagi matong ina ngasi drugsing adu manghan kinaba CGM Thawalna order ama tholaba matong office asigi complex ta NDPS Act section kumathoi amasung kumapan gi makhada district asigi SP amadi police officer singyauna mai thaduna manghan khibani haina assistant chief judicial magistrate Thawal S Maipangna ISTV News da fondurake hairiba drugsing ase aina yadaba mongda Ronba Karabagi, Marilena Purambagi, the Mata, Pavani, Aduna, Masingasi, trial, Todringa, Matamkra, Taminga, Marks data, Manga Payaba, Matoba, Madugi Sing never lay with the gay, Kota, Madu, pre trial, disposal, get the Mata, Drasasi, Harapani, Aduna pre trial, disposal, as he corner, Kanara Matunda, Masimaram Chai, and a Kanbadagi corner. Disposed of Binabagi, Ayaba, Bibagi Madunasi, Port Kimanga, Miami Manga, Nasi, Police, one district, Police, but in the police, Masama Yauna, Civil Magistrate, Tawanga, Luina Namaya.
स्टाफ सिंगा पुलिस स्टाफ का लोइना नसी मई थादुना मांग सिबा असिगी पुरीबा केस मंगा असिगी मरी लेना भारतवा ड्रग्स हंदक चही जनवरी को निपान पांथोकिबा मणिपुर स्टेट असेंबली इलेक्शन अमसुंग सेप्टेम्बर थादा पांथोकिबा पंचायत मिखलदा सिजनकिबा गाड़ी सिंगी अवाइमल हौजिक फाउबा पिथोक्तना लेरी हाइना ऑल मणिपुर ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी एसोसिएशन फोंदरोली अथुबा मतमगी मनुंगदा गाड़ी सिंगी अवाइमल पिथोक पिद्रबदी ट्रांसपोर्टर सिंगना मखल मखा कयागी खोंजंग सिननबा सेम सारे हाइरी गुरु थोकचुम अंगोबा बादक सिरोमनी की निफुगमरी सुबह डेथ एनिवर्सरी ngasi MG हॉल दा पांथोक्रे थरोमसी गुरु थोकचुम अंगोबा सेलिब्रेशन कमिटी ने सिंबनी थरोमदुदा लेखिद्रबगी फोटो दा मियामना लैसु कटपगा लोइनना तबला नाइटोम येबा अमसुंग बादिया ब्रिंदिया मियामदा उतकी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इमरजेंसी एसेंशियल सर्विस के सुपरवाइजर याउन स्टाफ तरा के सैलरी कॉन्ट्रैक्ट लौरिबा मियोइना नियम चुमना पीबीड्रे हाइना एसोसिएशन असिगी सुपरवाइजर गीता माइबम न फोंदोक्रे वाफम ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पांथोपा पावी मिफम अमदा फोंदोखिबनी मिफम अदुदा सरु याखिबा स्टाफ अमना फोंदोरपदा इंग्लिश चमापन मफुद्रा मापनदगी इम्फाल एयरपोर्ट असी तरु तनाना थमनबा थबक तौदुना लाली मतम के कॉन्ट्रैक्ट लौरंबा मियोइसिंगना थागी तोलब लुपा लिसिंग अमगा चमंगा दगी लुपा लिसिंग अनिगा चमंगा पीदुना लाली अदुबु हंदक चही इंग्लिश तरहमदोई की ओइना मालोम बाजार लेबा कांगजम नेलबिर कौब मियो अमना कॉन्ट्रैक्ट लौखी मांगना स्टाफ सिंगी थागी तोलब किनी हाइदुना चेजम अमदा लुपा लिसिंग तरुक पीगरी हाइना इरबसु था अमदा लुपा लिसिंग अहुमदगी हेना पीरोय अदुगा लुपा चमंगा अमना एम्प्लॉई प्रोविजन फंड की ओइना थमगनी हाइना सोई तहली हाइना मरा सिकी थवंदबु यानिंगदे हाइबगा लोइना गीता माइबमना फोंदोरपदा कॉन्ट्रैक्ट लौरिबा नेलबिरना स्टाफ सिंगी यफनबा खंदबा अमदी पीफम थोपा थागी तोलब पीदनबा होनबा असि यानिंगदे हिरम सिदा एयरपोर्ट अथॉरिटी ना मियेंग चंगबीबगा लोइना महागे कॉन्ट्रैक्ट असे कथपियो हारी तुंगदा थवोंग असिबु यानिंगदबा फोंदोतुना एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स दा स्टाफ सिंगना प्रोटेस्ट तौके प्रोटेस्ट अदुदा तोंगा तोंगा खोलाव केसु लाउके तरुशिबा हादो क्राफ्ट्स बाजार मसिदगी स्कूल एथलेटिक ग्राउंड दा हौक्रे हादो नसिंदुना डीसी हैंडीक्राफ्ट्स की मिये मखादा दिसंबर कुमापन फाउब चथगदबा क्राफ्ट बाजार असी हौदोपगी थरोमदा कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजम एमएलए एलनंद कुमार डीसी हैंडीक्राफ्ट्स के असिस्टेंट डायरेक्टर डी रोली वरेशिम आईसीएम के डायरेक्टर के समरेंद्रो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डिप्यूटी मैनेजर आर के लोकेन अमदी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की फंक्शनल मैनेजर एस बीरेंद्र ना मथंगसिना चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट अमदी गेस्ट ऑफ ऑनर ओके क्राफ्ट बाजार असिदा तोंगा तोंगा स्टॉल चामग यांखै रोम न सरु यारी थरोमदुदा वांगांगदुना कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजमना हैंडलूम अमसुंग हैंडीक्राफ्ट्स की फोटोसिंग मपान की मियोय क्याना पामनबा अनोबा टेक्नोलॉजी कया हाबना भोनसी लोइनना एखोइगी खुसा हैबगी स्किल असि हेना माइपाकना चाखोना भोनसी हैबा वाफम फोंदोखि जिरीबाम दा खुसेम की थौदोना मरम ओइदगा पेट्रोल अमदि डीजल फंगद्रे हारी जिरीबाम की ऑयल डिपो एमएस रांगसिंग लेंजाथांग एंड सन्स हाइरिबा ऑयल डिपो असि हौखिबा दिसंबर 18 गी नुमिदांगदगी थाव पिबा लेपखिबरा मरम ओइदगा जिरीबाम सब डिवीजन असिदा खुसेम की ओइबा थाव फंगदबगी थवोंग असि लाकपनि हारी मरुइना कसारदगी थाव पुरकपदा थाव टैंकर अमगी चेंबर मरी की मनुंगदा अहुमना पेट्रोल ओइरगा अमना इसिंग ओइरमबनि हारी हिरमसि मतंगदा मरी लेनबो अथॉरिटी ना थिगतपगा लोइनना जिरीबाम एडीसी ना थौदोसि मतंगदा करी तौबो याबगे हाबदु अथुबो मतंदा पाखतुना मरा लेबसिंग चेराक पिनबा होनरगनि हारी हौजिक सानबगी पाव ngasi sanabagi pauda Yang teruk suba sisi making asi sana kiba master ESU wangkai amade ni sa thangmai ban mai pakre mapakang zebungda amfana sindu na chatariba tournament asigi ngasi sana kiba ahan ba match da ESU wangkai amade Sagoban United normal time da goal ani ni chanaduna draw chapadagi kick from penalty magna match asigi winner gi damak decide tauki ESU na Sagoban United pu goal manga mari da thoikibani ani suba match da ni sa thangmai bana FC Kanglei Sada Hills pu goal ani sinoda maithiba pikre nisagi goal ani adu Michael Jote amadi M Bizena goal amamam chanduna mai pakibani amfana sinduna mapakang zebungda chathariba tarataru shuba sub junior boys inter district football tournament ke final match ta Imphal West District Football Association na Imphal East District Football Association bu goal mari sinoda thoiduna winner oikre Satisgha की राजकोट तथा असगी कुनमरी दगिना कुमापन फाव पांथोक दरिबा तरानी थोरक शुबा सब जूनियर नेशनल वुसु चैंपियनशिप ता सरुक यागदबा सानोरिसिंग ngasi या समसुंग टूरिज्म की
Parliamentary Secretary M. Prithviraj na lamthakre championship asida talaugi athlete taranithoi sansawida taret aduga official marina saruyari Komal Lampak Men Stadium gate mamangdagi lamthakiba tharomgi mangoina na M. Prithviraj na sanaroi singda state asigi mingchet purangnaba kanna honanaba yafa mangol piki Rajasthan की बीकानेर था असी कुनिथोई दगिना कुनिपान फाउबो पांथोगदबा जूनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप तसरु याबा चटकिबा मणिपुर की वॉलीबॉल सानारोई हैक्रुजम शशि कुमार एलिस नाउबा बिहार के बुक्सर डिस्ट्रिक्ट के रघुनाथ स्टेशन में आदा ट्रेन दगी तादुना सिरे हाइरी शशि कुमार मोइदांग पोक्ता लेबा मनाउबी अमदी कदम की मचानी थौदोसी ngaraang नुथे पुंगमरी ताबा मतंदा थोखिबनी हाइरी Manipur Tennis Association Asinduna Lafel Officers Club ta chathariba State Open Tennis Championship ki ngasi sanakiba Under 10 Boys amadi Girls ki League round da Biki Padmeswar Paras amadi Rahul Mai Pautuna mathangi round changkre Under 12 Boys ki semi final match da Musal MM na Luchingbu Thoikre aduga anisuba semi final match da Direcna Rahul Panmaibu Maithiba Pikre Under 14 Boys ki pre quarter final match da Leonardo Panmaina Rajipu Maithiba Pikre Under 16 Girls ki league round da Banti amadi Puja Mai Pautuna mathangi round changkre Open doubles ki quarter final da Amjad Khan amadi Kangjambagi Jurana Pradeep amadi Iboton ki Jurabu Maithiba Pikre Pritam amadi Bona ki Jurana Jiten amadi Kailas ki Jurabu Thoikre Manipur Olympic Association की ऑफिस बेयर की मिखल हयंग पांथोकदबा दु कोर्ट के इंटरिम टेम्पररी इंजंक्शन ऑर्डर अमना अथिंग बथमक्रे हॉकी मणिपुर की सेक्रेटरी टीएस मनिहार ना थाबा पिटिशन अमदा इलेक्शन की इंटरिम टेम्पररी इंजंक्शन ऑर्डर असिग मरी लेना हॉकी मणिपुर की सेक्रेटरी एल मंगलेम ना हॉकी मणिपुर बु मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन की वोटिंग राइट पीबी दबगी दमक पिटिशन असि फाइल तौखिबनी मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट ना मणिपुर हॉकी बु नारोल दा एफिलिएशन पीदुना एमओए की वोटिंग राइट पीबा अदुगा हॉकी मणिपुर बु ना मिराइबा असिगुम्बा थवोंग असि एमओए की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ना कनाना चुमी कनाना लाले हाबिदु पुतोपियो हाइबा वाफम मखाताना फोंदोके सही मरी की मनुंगदा अमुक्तंग लाकपा नेशनल गेम दा आगी ब्लेजर मा फंगगा ट्रेक सूट अमक फंगकांदा अदुगुमलबा आगी मेंबर अमक ओइबगी अखोइगी नेशनल थादो पिरकांदा मणिपुर की लैमाइदगी स्पोर्ट्स असि कमाय तौदना साखोल गदगे अमदी हाइबगी वाखलोंद खलनजनिंगी अदुगो लोइनाना मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी के कुशी राशि तौदना सुपरशिप तौदना डिक्टेटरशिप तौदना मणिपुर की एसोसिएशन हाथों सिलीबा से अमुक्तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मेंबर सिंधु पुनः थोरोले खनरकांदा मणिपुर की हॉकी की थोइबा वाथो असि कर्मना असुमनो कर्मना अरानबनो हाइबदु पुथोपिरकांदा इलेक्शन से पांथोकपिउ अदुगा अखोइना हॉकी मणिपुर ngasi voting right तालिबा असि तानबम थोइ नत्रगा तानबम थोकते चुमी नतका लाले हाइबदु ओलंपिक एसोसिएशन की अदुगुमलबा एग्जीक्यूटिव काउंसिल हौजिक स्पेयर मतम दि लोइग्रबा अदुबु इंटरिम ओइना पोरिबा कांगुसिंग असिना अमुक्तन थोरोली खना बेरकांदा मसिगी हॉकी की वाथोसी लोशना बखोना ऑल मणिपुर कांग एसोसिएशन अमरी सुंगले लेने दना हॉकी मणिपुर दा कैबिनेट थारक्तुना खनबा हौबा असि अंगप पोई ऑल मणिपुर कांग एसोसिएशन मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन की सेक्रेटरी मणिपुर हैंडबॉल एसोसिएशन की सेक्रेटरी ओइबा एन मंगलेमना कैबिनेट थारकपा असि हॉकी मणिपुर बु खनबा हौबनी हाइना फोंदोखि ngasi no moiba enga sagi pau pizari ICAR lamfe patagi phongba pau me tung ina ngasi gi khwaidagi saba degree celsius kunithoi dasmik taret khwaidagi ingba degree celsius ahum dasmik mapan nusiti yawba ising manil gi chang ayukta chada marfudra manga nutilda chada yankhayum doi nongjugi chang millimeter sunyani Rislapudamaro iba pau mo kana pizari Momogoda molest tawbada Jenariba Livingstone anal fanana bamako thoba police officer singda khangan kre haina home minister ge khangamna assembly da thamkre Chandel की थौदो लुप कयाना पेन दब फोंदो क्रे अमदी नोमुगी सिद्धा लेप्तुना इना लाइन पब्लिक सिस्टम चना लुहाइना तक्सन क्रे मसिगी दे आस्टिप ने फिजब पाउ मता सुसनजरी मेन तबरी बिसमो मुकाना क्रुमजरी